I 10 ljudi, evo danas ću vam pokazati kako da napravite intro normalno na moj način. Sad ću vam pokazati kada uđete na bilo koji, idete na upload ili upload, onda idemo photos slideshow. Znači, ekstra, ako imate puno slika, to je ekstra. Ja imam samo dve, ali dobro. I izabrat ćemo tu i tu. I onda idemo select. Onda idemo next. Izaberemo pesmu koju hoćemo. Ja sam bio za ovu hip hop, znači hip hop rap. Znači izaberete pesmu i idete upload. Sad ću vam pokazati, i to bi trebalo da izgleda i to bi trebalo da izgleda ovako.